Shiv? God, tá sé éirí á fásaí súisina bheith bhí sibh an seo hána. Mom! Oh, yeah. Agus Donna, I can tell you. Níl is sugad an riméid atám sibh bheith reis an seo le mar ríist. Oh, would you leis? Bhfuil is sugad. Seo an chéad lá níl is sugam céach á fada. Bhí funar am éirí ar maidin agus aithhórtar an lá. Well, tásúlagam go mé an puirt céine agat, má thocraí mé chálaigh taistil. Mom! Ná bí am níart. Bé muid tá na méid Dylan. Fuist. Bé sin an phone. Ná habba go sé tosnú an graic seo ríist aniu. Glacha sé leis lúna máil a bhfuil fun caiintearn. Tís agad haon deide tá sé cho ticlé miúil. Ní stoppa sé fóna ná go leabhain muid leis. A ré. An fear sin, níor leir sé lena riamh hána. Ach ag sena mar agus a chuir mar a bheith Hitler beagán, bheith a deolaige. Muna leabhain muid leis tucha sé an sean ar nia. Tuchaí. Brenna, tá sé mé? Go dtí an céad ó eile. A ré ar ó sé brains an fleiciú sin sa bhd. Flachhaim sé. Bhla bhí hí? Síle, chuhfuil. Go lom. Agin tú tí a thugeal chalácht. Sure, tá net hiúlt a pod. Ní seanra hostal leis bich set. Tí? Well, comórtas gona tí síre. Sure. Ní se chu mánas tá hen. Se chu stan so bhhaid ní smóla se hána take. Sní echar hatte hen a tí ceice hen. Well, mar sin éon bhlar a bheith cuamach. Dín dó? Brenn an postí teige. Na tag. Se go dáú ainte. A se an na pepper lí sin híana agus. Had gus tarint más a déanais. Agus sé an popan sin fásta mar dhearantí. Well, sin an rud. Brenn, níon tún se go chuna beile a chutéin. Cidí? Tá Angela cuiinúir a pop a héalbh set. Gus má dhéal na Angela an pop, ní bhain collateral cin ag taig. Na mé? Brenn, na habar is a gáléana. Na ríos me sé tilólas tar marite. Bhla bhí híl gur míle maigad fanin ra métar dáid hanat. Na habare. Har muí ní dheag go a teag sin cibí. Na mar sin hen? Céirt. Well, ní dhearing gníal é Angela an pop. There's no way whacha sí teag mar sin. Ní bhah sad. Well, ní har tíma go dtí go bheith cimime. Listen, fuck mai? Slán. Photoscript here, Andy, Will. Oh, Ronnie and Pillow with the Durham Hope, Corley sin ar fápar. Here's some came fucking mocking to like a loser, Shin. Ní mich mo coola horse leis ar waithile but in the one. But on a one, he's an armed robber. You'll find go maestro for sure. Need few cock even ass, I swear. Ooh. Jeez, nearly pass the argon you really wouldn't get with her, my Jean. Oh, just crunchy surname and balakushi dal like a luther one, Shin. Well, bet you na he intained in it dal to heart and jaw. Gerta guessed that. Well, Neil Andy Boomante. I mean, Kai could have figured out your mic and she got opposite and target. Hey, Chrissy Vanessa. The McKinsey Colisiki could be. That's in a fag, she screamed at heart at the wood and chart and chakache. Beter. But not very sure all check you A mail. The Mamisha has a Robbie. Fainchik Suga, which I jam Leon or laid. Ciara, hi. Leis ní le second. Ní tá rán go? No, Waller's her father actually. Sheelam will canny harm than fatseen. Well, the couple of buds of anyway. Serious? Oh, just sníta. Group on Studiovli in the Ridiculous in the Bears. Party got a back up. All right, I'm a little it. Yeah, cos cymryd y bwyd just Quick fun. Which is in ours. Yeah, sounds. Bro, my macht. Bulle maar sagel get hees am loon like each met and scale. It's okay? Yeah, right, fighting. Fun. Come on, Angela, Kitty. Look, but you, Johnny, now will lay a being. See, no, not genius.
Inta affigur fa bheith go maithne béle le daintear. Te cinál poblín ar antear. Sin seapú. Na chuil sé chola gona fún heanna hí. Ani inan é. Brenna, mar bhfuil sa go buna sé, béis a go ba, na bhéis nátein gon héin. Neal me intin diad sus go fashion go fáil, agus mai teise go da. Ach tá tús mí nuaid. Ne mar réite é. Brenna, ce dí as dór? Díar bug deas. Buideol bug deas fína. Stel caiile me chud a gúla ar bich set. All right, wat sweet hamai, okay? Right. Hey, Liam. Good. Tess me mar canna mar an nóhaintí seo ó a ceiste go mát. Haber leid? Ó sé fhí Andy agus Bernie. Tess go a dáir Friga leid a híle. Ó sin é, tá mar réile sé scéal seo once and for all. Cúr, scéal Andy's Bernie be? Tá sé gin to the church anna arma sé astan ar a tse daine an tamhhaim a sí tú club sa bháil na blianta hain. Ó tú you club? Há daon gró táis me bhíon ná go deir sin defar a bí an nám. Right. Ó bhí se matna, chu a críam go deas mé túid. So, manúlta sa clúdach scéal Andy's Bernie, cum lead mar clúdim se? Ó tó glas agus fáilte. Ítach, fit am úsad le maglah techt an seo hogain. Get a gappa. Marm. Spánim is go Sean Brennan céú le killer instinct go scéal nuachta. Má tá tata fi chealtig Bernie níachtain, jom is macha. Tá is ráile. Níl me go le deal an stampa le agus sinna bhfuil faoi. A caiidú? A gahad inis. Bhil nach bhéta. Beidir, stop. Má tá tusa cheappa gúil mit go deal stampa le sin, le bheith scríba go grochadúsin tá sa brísún tá dal an mórt. Well, bí an deolát. Tú hains the friggin' stampy. Jan Vitchak lofa go dag an the friggin' stampy hu. Oh, tá go bugad Vanessa. An great Jan Vitchak sin is tí. Nílach sí stampy lom. An great é. Sherfish pipely mahone. What? Moira an wagon. Níl ceadach é sin íon agus tá am gománach bhfuil. Yeah, well, céir dúir tú sa lei. Táda, tháinig sí an litar chu Gandhi is beloir sin is cosú. Hey, tá cúpla stamp am Somália má hasin si bhaid, okay? Oh, really, Robbie? Bhíh sin ítach. Connie Lawanda. Céird. Go tacan tú go tí hailm hailán? Oh, honestly, Robbie, níl fánar. Hey, níar me tála fí Andy leat, okay? Níari. All right, then. Okay, there's fucking a one for Andy's stomach fágal, okay? Yeah, cool. Sin báard go cheathar ag an nuichlog. Right, feice me mar sin sibh. Slán. Sin ceathar eile. Hi guys. Miss long go dor cigarette se? Le cúna dé. Tá me go mór fi chumí na dríte na ríide táin. Ara stop tú. Ní hiicnú ceach táhatas tá siad me lehéid in is na ríide. De seid mar recipes nó réal machar a bubal mar se. Well, tásúlam go gcuoine túarm san is, le bhéis do chlúgus do cháil baid amachcha. Dar nóí star, dar nóí. Ach, maidide leis na Irish Coffees seo Harry. Níl is tamúil me go hélas go homlan ar mo huebnas fuha. Na bí bór a chuide bestar. Ní héic go mit déal stif. N sa ní chuir sé as na máachta de cheadúnas. Lachhaim sé sin. Stócha. Dúir chuir sé leis ná. Má deir túla me? Gaile réir tú bharní héta seach na starna an cabirlí. No, ní riar. Ríte, tasú duine cín sníomhamid nána go ling héin. Well, bhí me cheappa go an ceiste hir na háid. Níl is samach Bernie ná ag chuibal cuasaí le fao láthir. Was níon sé difrit be omsú, so chaváda go duine cín an cabirlí. Right, well, jefa me bhir hir ó bheith. Right, sin sin. Well, Harry, fós gnóch. Haí hinnéad, cechuta. De teir hat seach an beardócha gar nachta bheith? No, actually, just tonic me straach le á mór ó leit sinna méid. No, na habar nach tú tíocht. Sé caiide tún deis mo chu recipes ítach ar réal. Na tá brónar, má mé an elevator. Ceirt fi hí máirich mar sin? Í mórach? Mádach an maithú dingar lom beidir? Ja, befrálam. Ítach. Okay, go dtí mórach mar sin. Right, feic méid sin. Slán. Slán. Hí me go bhhain an seachú. Tá sé fuór go maithinn seo. No, snátear líamlam nach sé gur má fósa. Díoch ar spotta an tam se nar. Cid farin ar isme le seile. Ná Jana grá. Tá chail hort bunos cian, ní man an cíla bhhain sa slísmo. A fearna, Jenna mu tú a híú ón gúis seo, gealam sin go tinis.
Ja, moet ik dit maar heel heen met geen chance had ha maar een liar die nog een behind naar Port Amsterdam. Níor oortlíon nach greitin se chu ní go ddíireach. Ja, sinna bhí ceistige. Ferning. Ná cháil a bhís agus stórin. Ba a hanrad cead go leor, fan go bheici. Má bhí am nach chóra le docha. Well, tus osí a gaiintear ní meise. Mé chu. Níúirt Andy leat ceir a bhí samála sin aige. Tá tú fascinated leis an bhála sin a bhg an díos deach nach bhfuil? Níl mé, I mean, tá mé féisteach beidir, but not fascinated. Is cosú nach bhfuil annach roiint litrachas momentos beag a bhhailí sé ar na mlíonta. Oh, nach éit sentimental. Sorry, níor scaart am sin rá. No, ní rah. Brenny Robbie, níl Andy hodlan sa gapans daine, you know. Oh, come on, Vanessa, bíl nar bhar sé cólaí, for God's sake. Tiger in onsaí ar cholí, ní Andy. Ní credan tú sin nó riar an gredan? Cén cúis a bheith Andy onsaí íon ar chean duine bhachas ó cholín. Sin le tá aige. Bhí airgad Hamish sa teach. Oh, yeah, airgad Hamish, rinne méid darmad. An airgad sin ar ceap sémas hain gur fiú leis na Gordaí. Yeah, sin tí scrah fátíí sé rih lucht na cónach. Yeah, right. Vanessa, gcuid Andy an targad sin agus bíl nar bhar sé cólaí ar a hon. Ní go bheice mé an targad sin na gáthúil hain an greidir mé go rá le héadán. Ach, tá má gobar rií le, si be me dán. Héile breisiú fáda le chu ní am lón mu tú geirí. Ní ra bari dhéar mát, neidir tú me siftú na néní. Mar an gnéhí. Nach bhéidir de fancy mena dhéanana roiid? No, ní é tú. Tá beirt go ní gan am hanne béle le cheile tranúna. Day Tom, Marco me really stuck. Tá. Bhí me cancel bar an phone in ag stúirte le go mar fan seachtain slúin head session roll. Well, Jenny me mí go ré má. Tar seanse? Ah, gur míle maid. Bhí sanna lifa síos me tá. Nis, fan go scríb me síos na halt ní táhaid. Ní gách an niverínéics a hórtscon. An niverínéics? nó an bblion agus an ceantaid. Oh, Jesus, Tom, ní bheh clú an faoimh mar sin. Dúna taide Andy an neachtainna tama. Ní chreidim seo. Céirt? An baidad tá an táilead. Tá? Tá na hátaí seo ar fád an seo sa teacha go. Dí Robbie ar míad áid go nuair a gá Wendy. Robbie? Cean éidir se ag siúd? Ó, dí atá is. Nach seo an seo héad. Sin cóthla goitina se? Ó, ní léidir go rud is cóthláú anna Tom. I léidir go rud. Gur míle maid. No way. Yeah, mágad it. Yes, tá mé. Caiise gur teigar daoirí. Sin focail ahhainnear. Seachanta sé techt. So, tá si bhí hiúil mar sin? Tá, Jerin go mé meidir ráisre bhamdrid. All right. Join us if I know. A bhí réim líbar. Go ag spiúdúirt an competition tá de be. Míhall is Angela. Nach cum bhte coilte a gáil ní bhaine teáid beag dá mór. Díad fa sin se chuid fin gaféad am a bhíon le é? Ní cos ná sé a cúpla deochart. Ceith nach síam sa dul go cheafé sin, ha? Cheap mé is either geo shorts go meile an bhí an gombeach anspéis agat snáid. Dúta sin net? Tá sé fud bhaile haig. Cad a ceappa tá chulgan in nó sa máile gúil té, anna? Deal shorts, huh? Cocktails, actually. Ruddy cinch beaggan í níos upmarket ná an dumpse. Dúirtar sí searching ag gur trí má cailín tura. Nis. Moet je weer bij zijn, was niet je? Ja, jeez. Wacht je met de skeeltje sokri verder saur ene. Waar in je wijn is alleen. Gaat er op een lustig session. Pain, moet jij zeggen. Wat dat is je verder? Wil misschien wel torkeer van skopje geregeld zijn. Dat kun je toch bij de man kun je maar verhiel. Bij dat dat allemaal wordt. Zeker. Maar ik kan nog een beetje hier als gemorren pakken. Kun je steken. Tá ceanna a chuide ce se hamar be sinné? Stopháil, ní a sada sin leis céint. Tá barú bham. Breanna se féidir.
caithfar déireach ar leis an bós a mágúilte, agus sinna mai faoi. Sgad fi ma ta sigin shot a fyd, ta sa deacad am sa system sy'n wedi gwybod i'r chwm yn chrochta. Brianna steach. Marach gwac am alam o hwyl heniad. Babes. Ja, ja, sa la taig. Beth yw'n gyfer dwi'n iamart, da na i gywr, Cori. O'r bych o diawlach o bych sy'n. Hian yn nachbeg o fes a te cwdiach o byd hacr beth i ffost. Barad the words? Sian, ma da. Okay, got it. Good job. Shit, ach nas, Lewis. Wel, na by Jenna go fi Tomas the roundy hanna to stock in that newy. Yeah. Hia mis nwrth ys ymwyr leis. Haro gyd i gwach man las i hal. Skyler bi, chance me Robbie at the stab on to be experiencing the hot dirt. She's ni fish ar o heste. Wel, ia, dy Heb je zeker de maag als je vijf piece dog. Niet meer wat. Heski. Teg! Had you give me alcohol and shot him heen? Hey, Sheila. Oh, how's Robbie? How's Bernie doing that? Yeah, tell. Laat hij nou. Neil, misschien in die lamsa. Zo'n nog een laatje kan tellen, right? Dion. Tre caclor hile. Brenna Robbie, beth chwrn yn dach sy'n pen yn not gyda, right? Sauce laat hij nou. Wat was het, Charlie? Ja, alle dat sketrambag. Geluk en dooi. Ja, wel, is je jullie maar armse, right? Ja. Dear can fara me cuarto. Oh, sure. Fwyn job nu seo tá fógrad an station radio. Can I clár? Yeah, cleared free. Na ceapan tú go mbeidh Ali ar nach an fust. Ali. Bhí bheith sí an bháéaran, agus tá roiint taíag. Tá céint go méid ach ní lumsan cinne sin í aanamh. Is faoin mar banistí atá sin áir. All right. Ach, aber le chuirteach ar réanas cábhis nach tucha bud a cinseile amachas? Nílas am an ar bháil an brúch ar chuirteach ar muna bhfuil seans maithaicí. Tá misnach soach tráte mar dá se. Well, man na níra sí, ní bhaid sí mar a déir an ceann. Sí orúdlum rá. Iwain se bhí chalíní. Sí orúdlum chalíní. Sin fearan is se bhfuil cum ar gréir sé go bhór se. Iwa. Iwa. Miste laat maar samen seo. Ní bhíon lecho satalachas atá tú do mise hosa. Ní siad go ddíireach a ciúil sús chun leir leat an is nó tádaí bhfuil? Frig ar leat, Carmen. Brenne, Liam. Tás tíon cuidítá an merteagan. Níon chun éag nó dhéanairt nó tádaí, so chill out. Níl mé mar córa. Cadeir tú. Is, la rúch me letlach me nevád. Heski. Brandy coffee agus glas an buca. Bawr dy do ma Calin. Cahan me rá Harry, good in the cocktails sin. Saith snas er yn ei carcolio'r. Wel, na'r wrth me'n ata. Dwrt. Níl ein doubt fwy gwyn sé drach nís professional hyn yn ort. Am sé seo tacht an bhain chéan nach le géir goach tucha bithir fáil ar menge. Mae'n ciw hyn yn is. Níl yn ei hachan at hús fós. Bech yn dawlag e. Heint a friggin' wama. Ten visha clotha. Níl an a clyde. Amad an gwach. Tisbana misha roba. Tisbana misha roba. Bernie ni nach na marach dal gairis. Tá sí mush. Andy is cúis le seolog. Chul hor tána go dánig sé. Dar gráin am mar. Tug í anrod ní haar go bháile bharní fanga bheith tú. A cén chuí héile, mí sin chum. Se ocail siúd néad am ocail satán near an lei. So nach chéad mar chéile héin me. Guys, can I go back again when I'm wearing a hang dos? Hai Jimmy de God, na mór a trein a jogin wair her an oran chat mission, mar in she's scanlan. Shun of the one who at am she ginted it. Where? Héile, ní hadid na scanlan, se am héilsa. Sorry, Bernie. Neil can swing a vein or here. Huh?
mágad tá. Díomh. Go sabla dé sin. Na hab go droscéil a go réim. Á ní ná feic mar sin. Buchs le dí cheap me gur is cuma. Ceirt is féile mai an réib? Well, fuair mar scéile go an cafe díal alcohol gan ceadamas. Seart of a cream. Níl muis. Chá dúirteach sí an eisce táid. Cinál promotion sinna méid? Tíim. Well, féit se bhanáid chuirt ó green ship. Well, ber mit strach an beag timppel mar sin mar mis le ríide. Cínte, tá stóra man sin agus é oscailte. Díle, ná bí búre. Í le nach rub grútín. Right. Sóla chreice má mú an leid fiúin. Oh, aintach. Well, 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 look who's back. Hello, Liam. Jesus, tá náid seo dead a nacht. Cé leis bhd a caiint. G&T bé? Yeah, sure. Gaile, donna go bhirtú isteach le chéile. No, had annig. Is cosú go meisiad go le bháil le chéile sa comatarab. Éon scéalaí ige caiitríla. Am si deil scéal, go le café má boilte. Tá carnaí sin siar go cáneala. Ó, hí le go mé híos an le scéalaí ná an radio. Ó, tá ní smúla bheith an amslam chud ama, ná bheith an tuairis gur scéalta be go fánach fin café sin. Ó, pe go díal tú héin? Ceach go réas chu sin. Bhfuil sinna bhd a bailm stella má. Wat sin atá an? Tá tú fás mé sin. Pátín? Ní héach pátín a bheith hán. Tá brona lenig troúra, be ganing an náisiir lena. Agus ceirt fréim chu coiste mé. Tá dumach, be go réach leirech.